Basoningi sinodokotela uMzweni sibheka la udaba lokwelashwa. Dokotela kunjani? Siyaphila kahle. Singasapolisi maseko. Ngifuna la sibheke ukuthi umuntu onedlozi elivaliwe. Yeah. Niyakwazi ukulivula. Siyakwazi ukukhehla la ekhaya ukuthi silivule idlozi. Uma ufika nje uzosivakashela emsamo wethu sibuka ukuthi livalwe ngayiphi indlela. Siyakhona ukuthi sikusize ukuthi silivule idlozi. Elivalekile ngoba kahle likhahla idlozi likhona ukuthi livalwe ngokuthi livalwa umunye umuntu or livalwe izenzo wena ozenzayo ezingahambisani nalo or liphinde livalwe ukuthi wena awuattend ngendlela efanele ukuthi attend nazo. Ziningi izinto ezivala idlozi esingenza ukuthi livalwe noma kuba ukuthi awuattend ngendlela bese liyavaleka ke manje lidube. Okay. Lokho kuyalungiseka. Ukulibisa nakhona ukuthi kuze umuntu akuthiwa umuntu idlozi lakhe selitshontshiwe. Siyakhona ukuthi umuntu athathelwe into bese siphinde futhi siyoyilanda ngoba phela la ihlezi khona akuseyakhona kufuna ukuthi ibuyele kumnikazi. Uyaniva kahle. Kuyakhona ukuthi kwenzeke lo kuba nezinto ezenziwayo ukuthi ibuye le nto malithwethuliwe kunjalo kahle. Futhi umuntu umelaphi idlozi lakhe sebalithwebula noma ube nedlozi ke engakalungisela kodwa base belithwebula masinya ngoba belibona ukuthi linamandla uniyakwazi ukumlungisela kunjalo kahle. Kunjalo siyakwazi ukwenza lokho la ekhaya. Idlozi elingcolile ke lingcolile mhlawumbe kuye niyakwazi ukugeza. Siyakhona ukuthi uma ngabe idlozi siligeze kuwe emzimbeni kunabantu abangakhona ukunderstand ukuthi kahle idlozi lisemzimbeni kuwe. Number 1 and uma ngabe umuntu osebenza abantu lisemsamo idlozi umsamo kodwa umsamo kuwe. Uyabona so umuntu uyakhona ukuthi enze izinto athi maybe angizenzele emsamo ngizenzela ngaphandle kanti umsamo phela uhamba nawo. Not ukuthi umsamo uthi mangabe unendubanyana norondo wakho o lapho hlezi khona ekhaya lakho bese ucabanga ukuthi umsamo wakho uphelele lapha endumbeni. Cha, umsamo uhamba nawo noma uyapi ele yonke insilo idobhayo la ngaphandle ithwala uwe. Uyangiva kahle. Uma usoya lapha emsamo indumba indawo yokuthi ukhulekele ukhuluma ulaphe kodwa abantu lapha ngabo abasemsamo wakho balakuwe bakuwe so ingakho inkinga kufanele qala ukugezeke wena khehla cha kulunge wena cha before kuyolungisa umsamo because umuntu angafika khehla athi mina ngingcolile kodwa kathi kucela ukuthi siyamsiza thina la ekhaya ahambe futhi abuyele emsebenzini wakhe emsameni wakhe umsamo wakho ungasebenzi. Uyabona kanti imithetho yakhona lento ilungiswa kabili kulungiswa wona kulungiswa nomsamo ugeza wona ugeze kumsamo ukuze izinto zakho zizophinde zibe mhlophe. Uyaniva kahle. So akushiywa kamba kanye lokho and ufithi ngamanye manje umuntu mekangcolise idlozi lingangcoliswa uye. Yes. Ngokuthi ngenzeka balingcolisa ngokuloya ngenzeka balingcolisa uwe ngendlela oyiphethe ngayo. Futhi abantu mali ufuna bheka ukuthi nayo uyiphethe kanjani. Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. Kuyakhona ukuthi idlozi wena uzitshela ukuthi uhamba kahle kanti lona lithanda ukuthi uhambe ngale ndlela leyo. Uyaniva kuba khona futhi abantu futhi abakhona ukuthi babheke ukuthi idlozi lakho lihle kangakanani. Uyabona bese bafuna ukuthi nabo balisebenzise nakhona futhi yenye inkinga le. So into kufanele ukuthi uyibuke uma umuntu ukuthi uma usebenza ngabantu or usebenza ngomuntu or izinto zakho zivalwa yini. Asithi khona manje awunandumba umuntu nje ophila impilo yakho right. Bona imoto zakho unekhaya lakho una yonke into unomndeni wakho but endlini ekhaya manje sokucela ukwenzeka izinto onganawo ongasazi understand ukuthi sokwenzakalani kusuke ingcone lo msamo. Abantu ke banalento inkinga eyiwani yena khehla ake ngibeke la banale inkinga ukuthi umuntu athi mina ngilapha anginasithunywa angithwasanga kusho ukuthi anginamsamo. Cha wonke umuntu ophila kulomhlaba unomsamo wakhe emzimbeni wakhe kaNkulunkulu. Uyangiva kahle. So mawuthi uNkulunkulu ngiyacela ucela into ongayilungisanga nawe. Uyangiva kahle. So kufunekile ukuthi kahle kufuneke uma ngabe wenza izinto ulunge nawe ukuze noNkulunkulu azokuzwa. Never mind uNkulunkulu athi noma umadabu kangakanani ukuthi uyokuthatha kwembathe njengengane yakhe. Kodwa nawe phela bheka nawe ukuthi njengoba usemhlabeni
uzikhina kanjani ngokomthetho njengabantu basemandulo khehle ukuthi every month or every 2 months bahambe bayogeza emfuleni bazilungise because bebafuna inhlambuluko umuntu noma ungaphila impilo enjani kodwa uyadeserve ukuthi kumele ube nenhlambuluko lingapheli 7 days especially uma ngabe umuntu olaphayo kahle kahle 7 days ayipheli ungayidlulanga emanzini uhlambuluko ayipheli 7 days ungazange ubambe izinto zakho zasendlini ukuthi uhlambuluko kunjalo ke nabantu abaphilayo kufanele isiphile impilo ukuthi kancane kancane ufanele uphinde ubheke ukuthi izinto zihamba kahle kuwe nasedlozini lakho nasemndenini wakho. So umuntu owashonelwa wangageza niyakwazi ukumgeza naye siyakhona ukumgeza khehla owashonelwa simgeze lawo mathunzi siphinde futhi sibageze nalaba abanezindumba ukuthi indumba isasebenzi kodwa uma umgeza leyo muntu lefanele lazi ukuthi kukhona ukugezwa kukhona ukuvula umsebenzi kukhona ukuvula indumba you understand kukhona ukulungisa so zi different lezinto lezo wena ungafika ukuthi ufuna ukugezwa kanti indumba yakho vele beyingcolile you understand umzimba wakho ubongcolile ugezwe ube right kanti still ukuthi kusena lento eshodayo so siyabuka nalokuthi kahle kahle lo muntu nje obafika la inkinga yakhe yini ngaphandle ke ukhona umuntu onokufonela athi mina ngifuna ukugeza ngifuna ukurenza ngihamba yimpethu nginani nani uyabona umuntu ukhuluma nawe through the phone uyayazi ayifunayo mina ethunzi mina ngicela ukugeza lo muntu lo there's no need ukuthi ayomela ilani there's no need abhuka umtshela nje ukuthi fika ngesikhathi so nginabantu abangaka ngesikhathi sonzobe semanzini there's no need ukuthi umhlola lo muntu lo understand because already lo muntu uyayazi into ayifunayo uyabona but umuntu ongazi ukuthi nayo inkinga yakhe kuphi ulokufaka ukuthi uzohlala naye endumbeni abhadali leyo mali 350 ukuthi simhlole sibuke ukuthi kahle kahle yini inkinga but esikhathini samanje abantu sebenza kancane ukuthi babalekelane amaline uthola ukuthi mawuvuke kisini usulindiwe sokunabantu ijaridi sekugcwele abantu uyabona abanye umunye uthi ukuthi sekahle abantu basuke ekudeni umuntu asuke ekudeni athi uzokubona gcina ngalibonanga which is too wrong uyabona ngcono umuntu makasuke efonini ashe efonini ukuthi ayikhulu mina mkhulu Mzweni nenkinga so hayi mntanami asenze kanje ngelanga ethofike ngesikhathi so ubusendlini ngesikhathi so mina mangabe ngibhizi nabantu lapho kunabantu abazongitshela ukuthi usukhona siphume ngaleso sikhathi uyabona mawuzune appointment emntwini kungcono dala ukuthi umuntu athi ngizohlola kanti uzohlola into ayazi so kusifana ngokuthi othethiswa isipobo yena niyakwazi ukumgeza nisilahle siyasilahle isipobo mkhehle siyamqinisa umuntu khehle onamlahle sinamqinisa ukuthi ingabuyile siphinde futhi nekhaya umuntu makungabe kunekhaya siyalibethela ikhaya liqine siyayibethela imoto ohamba ngayo siyababethela abantwana abaye esikolweni nabo baqine nawe umndeni wakho siyaqinisa nawe ucoko lakho siyaqinisa kuningi esikwenzako engeke sikudalule la asikho public just silana because kufanele lazi ukuthi sikhona yani kodwa uma usufikile esigodlweni uyofika nawe uzuzo okuningi nawe unga-expecta ukuthi kanti la ikhaya kunje makhosi hayi siyabonga uzwileke sikhulume la ngokuthi idlozi elivaliwe liyavulwa lingavalwa uwe ngokwenza lingavalwa abathakathi kodwa libalivula umuntu osuke efuna ukuhlambulula mhlawumbe ayihlambulule nefune kuyigeza ngabe amathunzi ngabe ichitho ngabe amathunzi okufanele ayagezwa lakhaya kuningi actually doctor kodwa inamba yakhe ikhona qinisekisa ukuthi uyamthinta qinisekisa ukuthi uyamfonela qinisekisa ukuthi uyafika kuye Protea Glen Soweto ikwazi ukuthi niqoqo udaba lwakho uyasho ukuthi lama ukuthi into yakho uyayazi inkinga yakho njengakakhulu laba abafuna ukugeza uyazi ukuthi inkinga yakhe unento ezimhamba emzimbeni unanani ufuna ukugeza then just call and say kunenkinga so inini usuku lokuyemanzini uyogezwa akunikeza idate akunikeza isikhathi siyabonga kakhulu of course Siweni